Vulin, pripadnici žandarmerije spremni da izvrše svaki zadatak koji pred njih postavi Srbija i predsjednik Vučić. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je danas odred žandarmerije u Kraljevu i uverio se na terenu u visok stepen borbene gotovosti ove posebne jedinice policije. Ministar Vulin je istakao da su pripadnici žandarmerije odlučni i spremni da izvrše svaki zadatak koji pred njih postave Srbija i predsjednik Aleksandar Vučić. Pripadnike žandarmerije odlikuje visok moral, spremnost, obučenost i opremljenost da odgovore na sve bezbednosne izazove, zaštite državu, njen integritet i svoje sugrađane. Oni su naš pouzdan oslonac i garant stabilnosti i bezbednosti Republike Srbije, poručio je ministar Vulin u Kraljevu. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.